Amen, bantwana bezithunywa. Welcome back to my channel. Thank you so much for liking and watching my videos. Please don't forget to subscribe. Namhlanje ngizokhuluma ngamaphupho abonakalisayo ukuthi wena umntwana onobizo. Ungaphupha lokho kulandelayo. Ungaphupha the sky, the moon, the sun and the stars. Izibonakaliso lezi ezingakuvezela ukuthi wena umntwana onobizo, uphupha isibhakabhaka, inyanga, inkanyezi, nelanga. Ungaphupha amanzi, ama-ocean rivers, nama-waterfalls. Uziphuphe wena usemfuleni, maybe uyageza emfuleni, uzibone uselwandle, mhlawumbe uyabhukuda, or uzibone usempophomeni, maybe khona umuntu okufakile lapho uyakhulekela empophomeni. Ungaphupha izilwane ama-lions, ungaphupha ama-tigers, ungaphupha izinkomo, ungaphupha ama-fishes ngokuhlukahlukana kwazo, izilwane nje, kakhulu ama-wild animals. Ungaboniswa amabhayi, amajazi, izindwangu ngokuhlukahlukana kwemibala, kuya ngokuthi bona bafuna ini, abantu abakuphethe, muphi umbala, uthungisa kanjani. Ungaziphupha ufunda iBhayibheli, ungaphupha unikezwa amavesi, uba uvuka wakhumbule lawo mavesi lawo, ukhuliswa ngokwezwi lenkosi. Ungaphupha amakhandlela nemibala yawo. Ngikhe ngayichaza imibala yamakhandlela. Mhlambe uyakhonjiswa ukuthi wena uma ukhuleka kumele ukhuleke usebenzisa amakhandlela ayingakhi kanjani. And then ungaphupha bakubonisa izimbatho zenkonzo, noma ubona abantu abakhonzayo, uboniswa ukuthi kumele ukuthi uyohlanganyela nabo. And then ukhuphule umoya wakho, isithunywa sakho, noma bona bafuna ukuthi uhambe ngizothini, uhlanganyele nabanye abazalwane ukuze lento le la kuwe ikhule. Ungaphupha izikhali zomoya njengethusi. Ungaphupha ubuhlalu, ama-beads. Ubuhlalu buyahluka ngemibala yakhona, so kubalulekile ukuthi wazi ukuthi uphuphe umbala onjani. Ungaphupha ama-sash, izintambo. Hhayi kusho ukuthi wonke umuntu uzogcoka ubuhlalu, wonke umuntu uzofaka ama-sash. Khona nalaba abangazigcoki nje izambatho, angafaki ubuhlalu, angafaki iy'ntambo. Ama-gifts wethu awafani, so kuhle ukuthi ulalele lokho okutshengiswa kona. And then ungaba umuntu ophupha into bese iyayenzeka. Mhlawumbe uphuphe imemba yefamily yakho ithola ingozi yemoto, bese kundlula amalanga bese uzwa sebathi hey, lo muntu so uthole ingozi yemoto. Uyaboniswa wena ukuthi wena unesiphiwo, ukhona ukubona into ingakenzeki, bakubonise lokho. Ungaziphupha ukukhulekela abantu, ubona wena ubeka izandla, abantu babeka izandla baphile baphole. Ungaziphupha uprofetha, ugcwele abantu lapho wena lo uyabaprofetha. Ungaziphupha uyenza iziwasho, bakufundise ukuthi lesiwasho lesi sihlangana kanjani, uyihlanganisa nani, bese sekuzoba isiwasho salokho. Ungaphupha bakubonisa umuthi ngokuhlukahlukana kwayo leyo bazobe bakuphe yona, ukuthi lo muthi lo, isihlahla lesi esani, ukha impande or ukha ini, and then uhlanganisa kanje, ungayenza imbiza or ungayenza ini, and then bese umuntu uzosinda or aphile entweni ethile. Lawo maphupho lawo abonisa ukuthi wena uhambo lakho uzosiza abantu kanjani. Ungaphupha ukhulekela ichibi, sho ukuthi wena if bakuphe lokho kuphela into ozoyisebenzisa leyo ukuthi uphilise abantu. You are being shown ukuthi wena as i-healer, wena as umprofiti, or wena as umthandazi uzophila kanje. Mhlawumbe uzokhulekela abantu bese bayaphila nje kuphela ngokubabeka izandla, awungeke usebenzise ini. Konke lokho uzovezela kona. Khona ukuthi uphuphe ufake i-uniform yesikolo, uziphuphe usesikolweni. Amaphupho lawo avezayo ukuthi unobizo, not necessarily ukuthi uzothwasa, but ayakhombisa ukuthi wena unobizo. And then ungaziphupha ubhala i-exam noma ama-test, usesikolweni or usema-university.
Then lawo maphupho lawo akubonisa ukuthi khona ofundiswa kona ngokomoya. And then mhlawumbe uziphupha ufeyilile kusho ukuthi bowungapheyanga i-attention to lokho abakufundisa kona, awukakwazi. So usazo-train-wa, usazofundiswa abantu abahamba nawe, abantu abakuphethe. Mawuphupha uphasile kusho ukuthi kuleso sigaba leso abaku-train-a ngaso sowuphasile kuso kulawo maphupho lawo. Kuhle ukuthi sihlale sihlambulukile or should I say kuhle ukuthi sihlale si-cleansed.